Ассаламу алейкум, туғандар, бұйырса мына біздің Нұрс автосалонға Opel Vectra келді, шығарған жылы 2000 левый руль автомат, объемында 1.8 туғандар. Мына айтқанда нормальный мотор, не капризный. Туғандар, машина состояниесін көріп отырсыңдар өзіңдер, Бұл машинаны налогыйда бір ежеуіс айдап жүреді да, машина өте өтінкен туғандар. Технический без вложения, аласыңар, айдайсыңар, болды туғандар. Оформление сразу бар, келсең досым, тұтан дөңгелектерін көргізелі. Тұрышын не қарасыңар туғандар, дөңгелектер чем полный, как положено, дискалардағы бұндай жай-жай орында екен да. Досым, мен için бір өзің обзор қылайын, мен сені тартайын бір. Ассаламу алейкум, туғандар, левый руль на автомате, автомат вообще мындай теппейт, ойланбайт, короче, зыңк иштейт да. По салону мелочтар бар, үстүнө кавери жок, ошону эле коюп коюш керек. Болду, а так бүт зыңк да туғандар, айрык деген нерселер жок. Полный электропакет пи? Полный электропакет. Машина технически без вложения. Анан мотору да привозной, еще линзасы турат туғандар. Линза өзү эле 13 000 доллар, 13 000 сомдук линзасы турат. Ар жакта өткөн эле полный зыңк. Технический идеал. Получается, передний электропакет, задний ручной туғандар. По кузову деле бүт мына мелочте бар. Болду, а так бүт зыңк по кузову деле өткөн өтө. Машинаның состояние жакшы экен, действительно жакшы экен. Состояние короз экен да туғандар, короз экен да. Айтқанча. Анан несі кызык? Реальный машиналарды реальный барға чыгарабыз. Мына реальный басы 320 миң. Буну айрыбыз туғандар. 2000 жылы 1.8 автомат левый руль. Басы 270 миң сом, анан анча-мынча кичине торку бар туғандар. Шарда Яндекскайдагы, Жоргодагы алат. Полный, кадимкидей эле правырулдарды алып атпай азыр. Фарасы да 15 000 сом билет турат экен досум, Билеттер турат, полный зыңк туғандар. Аласыңар да айдайсыңар. Короче, эс номер жазабыз, кимге кызык болсо, прямой чалгыла, сүйлөшкүлө. Opel Vectra на автомате, мотор привозной, LED фаралар жок, полный коюлган, линзалар. Коробка вложения жок, мотор привозной, титанка диска, вид имеет, короче. Машинабыз без вложения. Машина айтканча без вложения. По салону мелочтар, пластмасска кичине жетпей атат. Аны каласыңар коесуңар, ошол бойдон айда бересиңер. Так что Нурс автосалон кызматта басы 270 миң, астына номерди жазабыз. Ассаламу алейкум туғандар.